Şeker şov. Şarkı başlayalım. Екінші сұрақ. Талас облысының КВН делегациясының президенті Маматов Бақтияр Байке. Саламаттарбы командалар, саламаттарбы Қарабұра районының тұрғындары. Менің сұрағым, бізден мақалға айтып кетерлім. Екі жақсы толып отырса қудаласып кетеді, екі жаман қуаласып кетеді. Айлексіз қыз мен жігіт шықса не болады? Екі жақсы толып отырса қудаласып түседі, екі жаман қуаласып түседі. Қыз менен жігіт шықса не болады? Kız menci kısa iki oldu. Kamanda bakayım. Kamandalar çıkana kamandalar nasıl olur? Şeker çok. Kız menci gibi çıksa ne olur? Ağay, özünce айтпайт bana. Anam, o şirket kapıma. Şeker şu çıkıp gitti canım. Şeker pazar atmak nesini dostum? Haydi. Pazar atmak nesini dostum? Bunda geç kalmadan ben. Diğer atma ben kaç kırdım. Sıro. Kız menci gibi çıksa ne olur? Allah sizi çıkıp kolaydı. Elimden çözülüyor. Evet, başında böyle olsa da, ama atama olsa da, ana nene dörülünü getirip, köylü getirmiş gerek. Ayvaz bir kamanda soran kayıtla koysun. Enenin kança жүрегі var. Enenin mi? Enenin toğu жүрегі var, uyuğa жүрегі var, atasına жүрегі var, apasına, mağa жүрегі var. Ana ki, çıkan ayın ayıp vereyim derse. Şeker soğuk. Sıra sayıklanca. Enenin kança жүрегі var. Enenin kança жүрегі var ekan deseyim bro. Men atam 4 kan var. Şeker kamanda. Sıra sayıklanca. Enenin kança жүрегі var. İki cüroklu ene gördük şöyle. Sıra sayıklanca. Eyvallah kamanda. Enenin kança жүрегі var. Sizin neyse bir cürok bulur, enin yanında bir cürok var.